mushija. Abajemeki b'amajani muri Kanungu bino butashemerwa ababembezi babo kubashara sente nyingi zo kutambuza imishango yo kwihuza sente eziba kubanja gavumenti. Aba bakija kutwara gavumenti omu kooti bwanyuma yo kucererwa kubashashura sente ziba bajemekire amajani bitu nibagira ngo omuhendo gwa sente ogu abebembezi babo bakubiyaho kutambuza emishango ni muhango munonga ekiretire n'abamwe kutatunga sente zabo. Konka ezo sente 30% na n'enkiiko bamwe tubarazikirizineho abandi bazishirizanaho basayininga mwene ezo sente kije zasharwa konka breakdown yazo yaguma neburabura abantu bamwe bamanya performance yayo uko izo sente zo kusharwa after the last payment. Muri aba harimo nefakazi waferera omushija owabire ajemekirwe amajani bitu nagira ngo kwiha omushija wafa akakora buri kimwe eki bamugambire bitu okumushashura kukarema. Omushija yamara emyaka 6 afire ajemekira amajani konka tarahikira kutunga sente akafa byanyuma bayigize kaunti sente zija kaunti yeye nagezaho naza mu kote narondera papura nashu habaho kushashurwa omurundi gwa kabiri nashuba nakwatera papura nariharerende ba bitu nakwata kaunti namba nagibahereza abandi baza kuntera sente konka sente barazitireho. Urukwebembera amajemeki b'amajani muri Kigezi we ntagira ngo bakishiriza na sente ezibara abasharire kutambuza omushango kandi akabaho n'urukiko bona bataho imikono. Abo ekiteiso ekyaresigomwe omunasale bed operators kandi bona bacemba ekiteiso ekyabere nikigira ngo roya kandi hamwe n'akaciko bahebwa ubushobozi okujwekera nasale bed operators twaro kumushango mu kote kandi nasale bed operators aha sente izibara barabanja nibija kushashura obucweka 30 ahaligana baziyeyo ahabwa legal fee na administrative costs kandi nasale bed operator asigaza obucweka shanga. Enshongezi bwanyuma yo kuretaho akashamaro muri Kanungu kiretire ofisi ya mukuru w'ihanga iri kurwaniza oburwenguzi okwija kucondoza aha nshongeji obo bari kuganira n'abajemeki kandi aba baraganise ku byanjurira mukuru w'ihanga. Ngezini na mkungu hano mutoletere mu sente nimuzitanga no kumongera mugaruke mukulima amajani batoreka mwineyo itaka aboda ntango muno isoko koraki tama amajani agandi leto tujya kubita mu report tumanyisa bakama baitu ebyo ni mahanura kandi tubere government kusobora kugasabira. Bamwe abajemeki bayireko kushemerwa habo ofisi eji kutaho omushonga zabo kandi bagira ngo baginemo amasiko mingi ko baretera uburinganiza. Twashemerwa bw'abantu abaruga mu anti-corruption court n'ingashi anti-corruption ukuruga mu state house twabashemererwa twabagambira bizibu bitu bimwe ebitwime nke sente zituru kubanje za economic loss tunamaso ngo tubaye mu government higuru baza kuchitaye muri bakama bitu kugira ngo akasente kakonoki kabase kwije. Amakuru agagasha kwa Jacob Nuwamanya muri Kanungu.